Jotono no lamsogo ani channel o kai tamung no norok ani channel no subscribe khalaya ko angka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka phaidi tini kaisa ketal notification ailainai o notification reja khabo angka Agartala government medical college ni bkhaktai noro video no paithak jorate naitong ni kahamka saimana ni bagai angka phaidi official notification ailaina o official notification o tamari jakha omo khaito notification kangkai omo kangkai direct interview ngai abo kangkai 20 tarik ngai June 2023 time reja khai 11 am kangkai obo Department of Microbiology Agartala Government Medical College ni bkhaktai o je interview tlangjaknai abo norok registration ma khlainai ang link ri roano PDF bo norok link manai tai o je QR code tongmani aro norok scan khaike bo registration ma khlainai registration khlainai ni date kangkai 19 tarik June 2023 11 o close thangnai abo 11 am kangkai o scanner tongo PDF o manai norok tai ang link bori ruana o PDF bo tongo link a PDF o thangi bo norok register khlainai di tomung no norok qualification milikhai o jagao name of post tongo abo kangkai tai minimum qualification experience tai skills oro rijak tongo o jagao naidi name of the post kangkai kaisa kangkai laboratory technician tongo a laboratory technician ni bagai kangkai kaini post tongo oro kangkai minimum qualification kangkai to bachelor degree khlajak na nangnai science o tai o jagao norok hayakaba medical lab technology hayakaba je higher qualified tongnai rok apply khlaimano oro diploma in medical lab technology khlajak tongkhai bo khlaimano oro experience kangkai 3 years ni experience hanjaka kangkai skills nai di norok PDF ang description ri rinai te kaisa tongo data entry operator hinai abo kangkai kaisa post langjaknai oro kangkai class 12 pass nangnai tai logio norok diploma hayakaba oro diploma ni je norok computer application khlajak tongkhangka norok apply khaimanai o jagao kangkai 1 year ni experience tongna nangnai saka te oro skills rok kangkai norok ni typing test rok oro rijak tongo norok obo nai di tamung no qualification milikhai norok ni tamung norok diploma computer rogo khlaijak tongkhangkai norok apply khlaimano o jagao lab technician tongo kaini post lab technician kangkai class 8 pass na nangnai haipano o jagao experience tango laboratory work norok ni samo oro experience tongna nangnai saka kangkai je candidate o jagao minimum 3 years tongna nangnai o jagao TB culture tai DST laboratory rogo norok ni 3 years ni experience tongkangkai te logio norok class 8 pass ngai tongkangkai norok o interviewer thangi norok interview ri manai oro sajaka je candidate norok interested tongui tongnai o jagao norok ni original document langi ma thangnai interview interview ngai abo kangkai 20 tarik ngai June 2023 11 am ni sikangnai abo 11 am o najaknai hini saka o jagao kangkai norok qualification milikhai to norok interview ri naimano norok ni qualification bai tomung no mili tongkhangkai haipano norok o jagao registration sikangma khlainai registration khlainani ingkai 19 tarik 11 am ni sekang norok registration khlai mananai registration khlainani kangkai ang link bori rinai tai QR code bori ruano norok aro scan khaidi hayakaba je link ko thangi norok registration khlaidi registration khlaiba kai 20 tarik kangkai interview najaknai a interview kangka jagao 11 ta ni simi chengnai saka phungni 11 ta ingkai norok qualification tongkangkai to norok apply khlaidi tai ani channel no subscribe khlaiya ko kangka subscribe khlai ready kangkai tinin bagai amsunong situng jotono no hambai